laki election siki yeng dor bar thau ain ke jela kadang sa asa kumban riu bana Henry lasakhi pat babon ki jaka ke lasdang ban songshit ban kring ye ki we pat ki nang elam na ki we pat ki party kawai ni ki constituency ka bakham songshit menta ke de kamelem ha ka ba u MLA daladehi ula her ban le pdiang sobha ye ki nang elam na ki we ki party kintup na du ki nang elam jongka congress hadu ki nang elam jongka MDC barim ka kong telinia thankyu ka jingelang ka bakham he ka de ha ka ni ka tayo ha ka ba da ki phomut ki nange lam barang ba na ki te ki artli ki kinhon ki ba ha ka milim them kilawan ban a jinge trelang no ba u MLA ka than u ba hamlet dolling khnang bikin yo byang ye ki jingjop ka budon buram how ara ja ar pulai naloru MLA ki we pat ki bala a jingkran ha ka ni ki sngi ki kin thup yo ba ojrwa na kilang ki nange lam ka kong telinia thankyo bat uba pi khong lam na kalyang ki nong lam jong uba Ronnie V lingdo bat ki we ini kita bakal dalam sebuah kongres, lek orang kuat, but meneng lewat itu hanya jadi hidup lawan nanti sosial hem kemensian ini paham ini kerjaan ini. Ikam jombi, kemensian jombi, kapolong ini, kesetik ini berlawan berkerjaan. Kubis punya, kemensian jombi, yang jeng ijnah jombi, nada konstitusi, banam tak kejulung zaman zaman ini kerjaan jombi. Ini kita zaman jombi, escape berlawan bor, berlawan tiga mon. Ketiga dia macam dia bawa menteri Asha, dia kayak menteri Erickson Kironde. Election Asha apply, orang semua kita nombor grade yang benar. Menteri kerja itu kita kalau kerja itu kepada songi way. Kapan ini? Lagi semua dia melakukan mesti way. Bamburu dalam malah ni keren ni pilih ni kerja ini. Siapa yang songi disha berkira kami lagi. Yang songi disha mata kau Dewan Somata, Dewan Satan. Bon, yang song bisa berbagi parti, jika bantar bisa tanpa pacar di bawah mana. Yang song yang keren yang benar, berjaya persiapan lagi kenapa? Ibu pun ibu lagi lawan berkesami, kenapa kita terhenti karena lain. Negara kuat persiapan kapor, bagi kita kapor terjadi. Yang tahu yang kuat berban tolong, kita kasan tinggal, kita dalam ni baru lagi orang ibu kita songan, kita tolong tanah kita terhubung. Tanah kulit kedua berangkat pagi. Dalam tak kuih election belai kumla undang-undang ni aku bagian suruh pada aman election dalam kinong ilaman jogi itu siapa mereka. Ini terilang kakam. Apa parti jogi obdom bahaya obdom borok kinong kumju. Mereka bilang terus senior borok kinong kumju. Bangga borok kinong kumju. Mau darkam bangga wani kedua darkam borok wani kedua. Obdom bahaya obdom kinong kumju. Kita beri tahu kue berapa otak kita dari ini justru hilang pun yang kami kejui.